Berarti sih nawang nih ben ada penelitian baru. Penelitian apa dong? Tuni tepuk awak mergo sambil ngeke. Sambil gede? Oh, jadi tertawa menambah umur Anda 15 menit. Oh, 15 menit. Jadi yang meruko sambil gede. Oh, Kan 15 kurang 10 nu man untung 5 menit. oh. Oke, tuh. Maro galang. Woi, maro galah. Di dini yang pengenahmu. Oh, aja. Pang biso nak meda cen jelemu cen bojong gitu. Kengke cara membedakan jelema ojak bojong. Loh, sini gitu. Kengke cara. Ini jelemu, Oh. ini bojong. Colin atau muancai, ceru lutung gitu. Coba gede. Cerit gitu dan gede. Hei. Anggo, ai. Ibu tuh dikit Ratu Joda tuh. Ratu Joda tuh. Di samping tuh nem kebaya tuh Oh, nyen. Nawang nyer. Ratu nang kaya. Hei, ratu huru kaya deh tuh. Oh, tuh Ratu Joda, tuh ratu Nang kaya. Rukaya. Jalal. Ceh. Ini nyongkok ses Saja. Bapak jalan lah dia tuh. Jalal Raya. Jalan tuh. Ngo, adi dinga iban. Oh belum apa. Utang koner. Adi dinga iban suge nih. Oh, marah nawang. Iya sih. Adi bisa ketek kengkelan. Ciseng nawang. Tuh rumah makan di Dangin Ardis tuh. Oh, KFC itu. Oh, nawang. Nawang. Oh, bu. Iban lah tuh. Sing. Sing. Sing nunung nangangin bibit. Oh, nangangin seret. Suruh mobil. Pasti. Cibang lah dah. Sing. Ben nangangin bibit. Oh, memang nangangin. Ada ruko. Dan ruko dua rumah. Oh, ini tingkat tuh. Cing lah. Sing. Ada gang. Oh, ini gang ngangkajo. Oh. Ada kori gede misi gerbang putih umah metingkat. Bane marosa nih. Ibang lah. Sing. Di samping tuh ada rumah reot. Oh, rumah reot. Celeng tuh boleh tuh. Oh, di tuh. Tapi tingkat lu. Ada tingkat lu. Dur rumah tabuan. Oh. Si tengah rumah awak beden kali saswan. Oh. Enak matur malu. Iya saja. Matur malu. Sing nak ora apa deh. Oh. Weruh ring rumput dan weruh ring aran sing gitu. Oh. Perkenalkan iki was dan tiange bongo. Aduh, panjangan deh dong. Sing perlu ngengke dan misi. Yang penting kan itu dane nawang. Oh. Yen yodone ganteng tuh gitu. Beganteng kene bungun makan opi. Pada cai itu. Ja gitu. Lah sing apa aja. Ibu awak adi ninggalin surat undangan. Ibang ante tuh. Oh. Marah dong. Maru. Ada sih mau di. Tuh bu yo, ada surat undangan. Surat undangan. Oh. Ada awak sih. Oh. Bo baca. Bu, ada sih. Ada sih mau nih. Oh, tuh bu, ada sih kemur aku. Oh iya kasih nawang apa bet. Pidalah cing anten. Ibuan. Ibuan, ada ibu ngomong surat undangan aja. Oh boleh dong. Oh, boleh bang. Nah artinya biar sing kamu tapi kan setelah acara itu kan harus kamu. Oh. Man kamu. Man, tuni. Oh tuni man. Tuni man. Maro nongkrak sepeda. Oh tuh ulo aduh masa aduh. Tuh maro nongkrak sepeda. Ada lagi jengit. Dia kuma. Tuh bu, nak mulu ramah saja ya aduh. Oh, kurang iban tuh. Oh ramah. Saja. Seken. Maro tempo yang ngejengit i maro tuun. Iya nak mulu ramah saja dulu. Maro tuun rago. Maro tuun. Ngejengit mesti. Oh senyum tuh harus senyum sapa. Tempo. Oh. Saja. Seken. Ini mentegul tuh Bang Jang. Sing. Oh bocok tuh. Oh bojok. Ini sekan. Nak lu besu. Sret. Oh do nak lu. Oh tahu Mario. Anu mau kaman yo. Oh nak mulu kajain mulu ajak Bali uling marungan tuh ajak Bali. Sungguh. Kamen terus. Baju putih yo. Oh baju putih. Pas dong baju putih. Kulit putih. Putih saja lo aduh. Foto bae. Oh, makaman. Baju putih. Putih. Gigi putih. Gigi putih. Bawah putih. Dadong. Oh, dadong iban tuh. Selera kan aja. Selera iban cak demen cak dadong. Cuma ngomong dadong gitu. Oke. Awak inget ke dadong awak lo. Aduh.
Ampun lipi. Kenawak leng cenek hidup jak kak jak dadong. Oh, hidup jak kak jak dadong. Begitu mulai. Oh. Pang cerut timpal-timpal nelen. Oh, tinggal. Kak, ide pes beli Vario. 12 juta. Pusing keras gak tuh cagian. Coba begitu. Kak. Oh, Di Maro kak nyilih pes 12 juta di LPD. Maro dah dongki mati angon beli wadah gitu ya. Pokoknya sih harus beli sepeda Vario. Oh, ngebangkang cik itu. Pang beli sepeda. Oh, pang beli sepeda. Begitu kumpul. Yang saya gitu kalau bunuh diri. Wih, ngancam nih gitu. Ngancam. Coba gitu. Kene dong. Nah ning kal beliang kaki sepeda Vario. Tapi diolas gandeng dong ci ke Setro Manina. Ih. Oh atuh den monceng dong. Oh, monceng dong. Di Vario. Di Vario dong. Bawa pat. Sing dadi itu no. Oh, sing dadi gitu. Sing dadi. Namun subuh rago. Apupin aja. Lu opo. Gitu. Artinya anak muda kreatif sih naon. Oh, kreatif loh. Banyak gagasan. Kreatif banyak ges-gesan gitu. Mah. Sing kreatif. Rame. Acara apa nih gue? Acara pawiwahan. Nyen. Gue ngadi. Gue ngadi aja anu. Mbam tuh. Mbam ada. Gue ngadi anu lop mbam gitu. Nih, do mogi niki gue ngadi aja mbam. Setia sehidup semati. Sehidup semati. Menjadi orang tua yang baik, yang bisa mendidik anak-anaknya. Kene ramene pekedek pekenyum. Ngalah gaya sih gitu. Aduh sastro ning orang gitu. Sastro keng gitu. Ayu juga mang manas tapo angtan paribawo. Ayo enggak buat bisa sastro. Nah ulang tuni lempu yang udah ngapalato kero. Negara ulangi kita sastro. Ayu juga mang manas tapo angtan paribawo. Artinya sembunyikanlah kesedihanmu dan tunjukkanlah senyummu walaupun kau tidak sedang berbangga hati. Yes, oke. Artinya kan onyang ini pekedek pekenyum nasi hijau nunas artinya ngide hijau artinya kedek bareng-bareng ya onyang kedek menghibur gitu. Caro rago jani. Anggo. Oke. Caro jani rago menghibur sih gitu. Artinya bang. Oke, kisah nih tukang ceng-ceng bengkung dan bon ate cara jani nih rago mondres panghilang jodane panghilang ini stres gitu ya. Oh harus pakai nyum panglasu gaen ada mana kecung igen gitu kiki ini maco tuh nih Debi galau statusnya kayak gitu. Oh ibi sore nih ada jak telung daso nak alir rago. Jak telung daso ulit jemo Madura. Jak telung daso langsung alir rago seret ngajak mesiat. Ngajak mesiat ngabut cerurit lengkong cerurit no. Ludong. Ya narit kan cerurit kan mula lengkong. Dang meruleser. Ne maruain. Bi tuh. Kengke. Lo rumah kan ada punya nyuliu tuh. Aduh. Lo dumaci tuh. Nyuliu. Nembak nih. Nembak kedes. Set pas nitis nih nyulong kampang. Enak yang gini. Ada hidang sih mai. Iya sing mapu. Sakit sing. Tapi nyu saja aja. Sekan nyu. Nyu bungkula. Sing. Man. Nyu mekike. Bang. Temaro monto. Mekike. Neng rago sakti nih. Guru. Iya guru rago. Keng. Tapo masih nyo. Tapo sebegitu. Pak depan ke nyo. Wih, sing mapu. Mati loh. Iya. Apa kipak? Apa le? Tumen ragu pentas di kene kok. Kengke. Tumen. Megending kone megending. Ini kita megending. Ninggal.
Mau gede ngajak ngigol, gitu nah. Mau gede ngajak ngigol gitu. Ini. Apa? Ini jangan penyor nih. Penyor lemon ya. Tuh. Ih, sinau itu. Hey, konen magamal cibo pesu. Foto Argentina. Sabang lo. Busut. Ngosut, busut. Wah, jadi pentas ini ngoyok. Bang, lu ya celemit nih. Bang. Oh, hidup belum? Hidup. Oh, cek. Coba ngoyok. Enggak. Lagu jenis tumbe manjok bikin ini yo. Oh, tumben. Biar gue maru gitu. Oh, biar gue maru. Pentas Jojo. Pentas Jojo. Jadi pentas pinambulan pentas. Aku kan. Oh, artinya kalmatur. Nah, oke. Ngomong kan ya, Pak? Buktikan bahwa dirimu bisa ngomong. Pasang band mau asli bisa ngomong. Aduh, ngomong. Nah, ngomong. Ingat ya ragu sebelum atur tuh etika sikap penting tuh. Masing-masing kadang kan lu. Tulis ya. Nah, mana matur malu matur. Itu nami lu ngomong lamun menakal matur. Oh, sing tadi lu ngomong. Sing, Bang, yo kan yo bejani Bang gilirane ngomong. Yo ngomong. Nah. Tapi bagus sih jadinya itu ragu kerungu kan dimpal. Ragu lu kerungu solidaritas amah ngamul kencang banyak ngomong cising banyak ngomong cibo ngomong cibo ngomong cibo ngomong lutong busur. Oh, busur. Asik jadi distak. Temen rago. Terjadi apa dan do? Bread. Oh, betul. Apa dan? lep Oh. Nah. Matur. Nah, matur. Ragu bingung nih mau kelihatan hijau ragu ngigel sebenarnya. Melek hijau mau kelihatan hijau. Sorry gigi gini tuh. cang bo dadi ngomong Nah, tadi jani bo. cang ngomong Nah. Lenge Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Om Swastiastu senyak ngomong itu damai kan itu. Eran aku doakan. Lenge donane sareng sami wenten riki perkenalkan niko. Wastang tiange lonjang. Aduh artinya itu. Apa artinya? Lonjang terdiri dari dua suku kata. Lo dan yang. Yang itu panjang. Lo. Ulangi kere. Lonjang. Lon terdiri dari dua suku kata. Lo dan yang. Yang itu panjang. Lo. Mone ramen ngomong jorok-jorok.
Cidingnya lo tuh LOOK. Oh, look aden tuh. Look. Look maksudnya. Look. Look enjang itu panjang, look itu melihat artinya panjang penglihatan ke depan, panjang penglihatan ke masa lalu, belajar dari masa lalu untuk masa depannya lebih gemilang. Oke. Merdeka. Cikeng kan sebenarnya nih, cangulin tuni ngubarin kalian cicang kenyal cang melayu ketitla pesu belum maksudnya. Mek emsak mek. Cik nawan cang sebat nih cang ambol main nih. Apa? Lagi beli HP busan. Oh, ngambul sah. Betul. Kan mek cang cuma kadang baru shot ngadep coklat deh. Oh, ngadep coklat. Mek DP mau beli HP iPhone. Kudu 16 juta. Umum tomat di laci gitu. Langsung cak tinggal aku Bares kaki memet. Pemain bares baru buka laci. Ada pulpen jak kartu kakak ya. Kau ini lantas meme. Saya ada pulpen jak kartu kakak. Mesaut memang. Ada bocoret ada di kakak. Amat beler raman. Ada beler orang maksudnya amat belar sih tadi panah gitu baru bener tidak seng belar sebenarnya. Oh begitu. Si belar ya dua. Jangan si kalian cang kenyal cang lain tadi pusan tuh. Coba si ini ngoyong kentuk no itu. Diserinkan beraca. Wah, lapen berat ini. Ngalah baru tumben kayak dini bung lapen berat. Nanti kalau minta nomor HP tunggu. Harus sabar. Pak, hati-hati Pak. Cendak udah bikul orang nomor ki. Muan cange bikul mendakut. Muan cie apa? Tinggal lah muan cie besong cungu kan umur batu cangan celap nih dangkai bungut kita kene kecungu cie. Bungut tebel. Bokja. Kalau luang cie bokja. Oh, apa luang? Pangsi bungut kan cara cie. Kan mau nyapok nih ya. Mancing ikan pidan nanti bisa kene. Kone ganteng lah doa pidan. Begitu kan bubuk nih, kebetulan kamar jangan nih di lantai 3 tuh mecet. Begitu? Si memek cang bubuk. Jak bapak cang. Jak lu bubuk. Jak lu. Umben bubuk aja anak tua. Kengkeng kadang petang cangkan sih nang sirap. Terus jak magejaran. Magejaran. Lino mirip. Mulai panik cang. Nu jenek kan sih nawang Lino. Memunyi